ikigezweho mu gihugu cy'u Burundi na amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Umukuru w'igihugu ari muri campaign yo gutegura amatora hamwe n'abandi bayobozi yaba bo muri komisiyo y'amatora seni hara mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi batandukanye bagomba kubigiraho uruhare. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari ibyo yatangaje ejo bwo yatangizaga iyi campaign, harimo ko amatora akeneye kugendekera neza igihugu cy'u Burundi, kureka kugendekera neza abandi bose abarundi aribo bireba igikorwa cyo kugenda neza kw'amatora. Ikindi umukuru w'igihugu yavuze gisa nkaho ari ugushaka gukuraho amatora, yavuze ko amatora ahombya igihugu cy'u Burundi cyane, ni ibintu byamaganiwe kure n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuga ko ivyo bidakwiriye, ivyo ari ugushaka gukuraho amatora ku ruhande rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rero niko bimeze, bwo ni inkuru tugiye kuganiraho noneho mukama n'ibitekerezo byanyu aho ngaho muri comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Ni Bengozi yana in the Quick Times News, ndagushimiye kuba ukomeje kubana natwe. Wotarakanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu nkuru zitandukanye, ubundi ibintu bigende neza cyane. Reka nyikuramburire iyi nkuru. Ku munsi w'ejo perezida w'igihugu cy'u Burundi ubwo yatangizaga ibikorwa byo guhugura abaturage ku matora ateganyijwe muri 2027 byabereye muri stade Ingoma mu ntara ya Gitega, yavuze ko yaganiriye n'abayobozi batandukanye, ariko icy'ingenzi ikintu cya mbere yagarutse yavuze ko amatora adakeneye kugendekera neza abantu bari hanze y'igihugu cy'u Burundi cyangwa se abanyamahanga. Abambere amatora agomba kugendekera neza n'abarundi. Reka tubanze twumve umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ubundi nze mitangu none nkubwira ibindi bikurikiraho tunasesengura kuri iri jambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste yavuze. Kugira tuzitorere umuti, je ndifuza yuko aya matora tugira tuje umwakuza yoba amatora atagira akanenge, abarundi bonyene bakayashima, ntimuze muri abanyamahanga, muraba abarundi. Tuyitegurire neza, duhanure umukandida tubonye atawe tuvuge tuti ntiwirigura aja kugira forfait, shikira abandi wewe ntuze tuhanurane, tumve ko turi mu muryango twe turiko turondera ubutuje imbere gusa, kandi abona iyo atujana. Tuzoba duhimbawe mu gihe twarose ubutuje imbere, atwereka iyo tuja tutazimira, kandi ashobora gutuma twese twitaba amatora ntagire n'umwe asiba. None nk'ubu habaye nk'umukandida umwe gusa ugaca usanga nikigaba, hari abantu hacavuga ngo ntaco nirirwa ndaja gukora hajya. Ariko dusabe abanyamigambwe canke abigenga bazokwitoza, babanze bonyene birimbure, bigishanye, ariko vyose tubikore umutima uri munda, turi mu bugwaneza. None rero mwese mwaje kuri urubanza, intangamarara ni iyi ni intangamarara, n'ahandi mu Gwiseni uzobandanya, muze murawubaza ibibazo, ivyo mutumva mubaze, kugira ngo tuze tushikire ico kiringo twese tubona ibintu kumwe. None rero nagomba mu kurangiza menyeshe icese yuko inyigisho zijanye n'amatora zitanguye kuri uyu munsi. Imana ibahezagire mwese. Abareretsi uwo mumvaga no mukuru w'igihugu cy'u Burundi ari kuvuga ko bagomba gutegura amatora neza ku buryo abarundi bazayashima, batitaye ku bari hanze y'u Burundi cyangwa se abanyamahanga. Kindi kintu yavuze ni ukugirana inama kugira ngo hatagira umuntu uza mu matora akarya forfait cyangwa se agatsindwa mu buryo bworoshye. Ikindi kintu ubwo nuko hatazajyaho umukandida umwe kugira abantu batabyirengagiza. Yavuga ko bashaka gutegura amatora ku buryo azaba intangarugero hariya mu gihugu cy'u Burundi. We ni Ndayishimiye Evariste umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ikindi kintu rero yavuze cyarikoroje umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Evariste Ndayishimiye, yavuze ko amatora ahombya igihugu kandi ko amafaranga ashorwamo yakabaye yifashishwa mu bikorwa byo guteza imbere abaturage. Ubwo yatangizaga n'undi iki gikorwa cyo guhugura abaturage ku matora, yavuze ko yaganiriye n'umuyobozi wa komisiyo y'amatora seni, amubwira ko amatora ahenda cyane.
Ndayishimiye Evariste yavuze ko yahoze avugana n'uyu muyobozi wa Sena, yamubwiye ko amafaranga ateganyijwe habaye itora rimwe arenga miliyari 80. Avuga ko asanga izo miliyari bazishobora kuzubakisha kuri buri komini amacumbi y'abanyeshuri. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko abarundi babaye bagiye inama bakanzira ko bagomba gutorera ku rwego rw'umudugudu ayo mafaranga yakoreshwa mu bikorwa byo guteza imbere Burundi. Yuko we yahise avuga ko baramutse bagiye inama ayo mafaranga agakora muri uwo mugambi nta kintu cyakwiyongera ku hazaza ho Burundi, cyangwa se nta n'icyahungabanya hazaza ho Burundi. Yabwiye abarundi bari bateraniye muri iyi stade ko mu bihugu byateye imbere ataba amatora kenshi ko nta kindi afasha cyetse guhindura inzego zakabaye zubaka iterambere rihamye. Perezida Ndayishimiye yatangaje ko bitandukanye n'ahandi aho abantu batorera mu bwihugiko buba buri kuri stade z'itora zateganyijwe, abarundi bo batora ku mugaragaro ko ntacyo bikanga. Mu mwaka wa 2027 mu Burundi hazaba amatora y'umukuru w'igihugu, byitezwe ko Perezida Evariste Ndayishimiye umaze imyaka hafi 6 ku butegetsi azongera guhatana ahagarira ishyaka CNDD FDD n'ubundi akaba ari ryo riri ku butegetsi. Icyo nakongera hanga kuri Evariste Ndayishimiye ku byo yavuze, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje gutangaza ko biri kuvugwa na Ndayishimiye Evariste ari ugushaka kwikubira ubutegetsi bw'u Burundi. Abo bakaba bavuga ko ibyo ari kuvuga ari kugira ngo hajye haboneka uburyo n'amatora mu matora amajwi yanyerezwa, kuko nta buryo bwizewe bwo gucunga cyangwa bwo gucunga kuri site z'itora ku buryo uko nibibuza mu mudugudu bo bavuga ko byaba bitangiye noneho uburyo bwo gukontorora uburyo aya matora agenda bigakomeza kugorana. N'ubutegetsi tukareba abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyase abarwanya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bo bakomeje kubyamaganira kure ibyo kuvuga ko amatora yazashyirirwa mu midugudu. Cyari igitekerezo cya Perezida Evariste Ndayishimiye. Komisiyo y'igihugu y'amatora mu gihugu cy'u Burundi Seni yo ntacyo irabivugaho, nayo dutegereje gusa aruvuga ngo ubusabe bw'umuyobozi wari nk'itegeko. Ubu n'ubutegetsi tukareba ese kukikango cyatangiye kuvuka mu gihugu cy'u Burundi ko 2027 amatora ashobora kugenda uko agaza iyo system nshya yo gutorera mu midugudu. Nibishobora guteza nanone umwiryane mu gihugu cy'u Burundi, kuko turibuka ibyabaye muri 2016 hari gihe haje naho umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Twagira kongera kubona abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi noneho bafata n'intwaro ko bafite imitwe barwanya nka Red Tabara. Byose n'ubutegetsi tukareba hazaza y'iki gihugu. Nanjye nzajya nkomeza kubikurebera hafi. The Quick Times News, wowe cyusabwa no gukanda subscribe ubundi tugakomeza kubana.